Selam aleyküm. Yanvarının 11'i Qaramaşğalı'nın 1414. günü studiyada Mavile Muhtarova çalışam. Fevral 26 davasının bakılması bu haftaga kaldırıldı. Mabuslarının advokatları zarar görgenlerge vesikalarının kopyalarını yollamaga yetiştirmegenler dep bildirdi. Сегодняшнее заседание по 26 февраля не состоялось, его отложили на 18 на час дня в связи с тем, что ходатайство об изменении обвинительного заключения не удалось вручить потерпевшим. Вручить почтальону, до кого-то еще не дошло просто, поэтому отложили на 18 на час дня. Ахмеджетнің Ишгалчы район mahkemesi günde siyasi mabuslarga qo'l tutmaga kelgan 60'tan ziyade semeddeşleri toplaştı. Просто проходит время, идет тянучка. Все мы знаем, что этот судебный процесс незаконный, над незаконно арестованными людьми. Сегодня судьи не знают, под какую статью подвести, как бы их осудить, чтобы придать вид законности. Чем закончится, у нас всегда кончается хорошо. У нас хайр, поэтому у нас беспроигрышная в любом случае ситуация. Сегодня, так и все такие процессы не бываем. Во-первых, поддержать. Fevral 26 davası Qırımda manaman 3 yıl evvelsi açıldı. İşgalciler Qırım Tatarlarının 2014 senesi fevralının 26'sında miting vaxtında olğan kalabalıklarda iştirak etmesinde ve onlarını teşkil etmesinde qabatlay. O günü Qırım parlamentinin binası önünde yarımada işgalinin tarafdarları ve Ukrayna toprağı bütünlüğünün tarafdarları aksiyalarını ötkərgen edib. İşgalciler miting vaxtında çatışmalar neticesinde 2 insan can verdi, 80 kişi yaralandı dey. Ali Asanov, Mustafa Degermenci, Eskender Kantimirov, Arsen Yunusov ve Eskender Emirvaliyev miting vaxtında çatışmalarda iştirak etmesinde qabatlana. Asanov ve Degermenci ev hapsinde bulunalar, qalğanları ise hükümünü evde bekleyler. Qırımның işgalci yukarı mahkemesi Uzeyir Abdullayevni nezaret altında kaldırdı. Ahmetjitli Hizbut Tahrir davasının mabusine berilgen apız cezasına karşı itiraz arizası reddetildi. Bu haqda Qırım Birdemliginin faali Server Mustafayev tarif etdi. Bugünkü mahkemede Abdullayevni devlet advokatları qorçalagan eken. Oturuş kapalı oldu. Soysuplarına kirmege izin berilmedi. Davanın diğer mabusları Emil Cemadinov, Ayder Salidinov, Rustem Ismailov ve Timur Abdullayev dekabrның sonunda apız cezalarına şikayet etmege tırışkan ediler. Lakin işgalci mahkeme müracaatlarına reddetip onlarını fevralның 11'ine kadar nezaret altında kaldırdı. Mektup yazma marafonu yekünlendi. Amnesty International teşkilatı onu yıl teşkil etti. Ukrayna Aq Qorçalayçıları bu yıl marafonunun qaramanı olarak siyasi mabus Emir Usenkukunu sayladı. O işgal etilgen Qırımda Hizbut Tahrir teşkilatının bölügünü kurmasında qabatlana. Emir Usenkuku 25 yılga hapsga alına bile. Kreml'nin esirine kelgen mektuplar hakkında levhamızda tarif etili. Про твого батька я дізналась зі ЗМІ і захоплююся вчинками твого батька Міра Усейна, який не побоявся виступити проти окупації Криму. Він виступив на захист своїх прав і прав жителів Криму. 3 aydan beri Amnesty International teşkilatı bunun gibi mektuplar ala. Haklarını qorçalamak için yaz marafonu çerçevesinde bütün dünyada yaşayan insanlar siyasi mabus Emir Usenkukuga qol tutup sözlerini yollay. Onu Aq Qorçalaycılar bu yıl marafonunun Ukrayna qaramanı olarak sayladı. Yıl-yıldan Amnesty International dünyanın farklı memleketlerinde adaletsiz mahkum etilgen insanların hikayelerini saylay. Bu qaramanlar yaşayan yerlerinde hakları ve serbestligi için küreşeler. Emir Usenkuku Rusiyada 25 yılga hapsga alınabilir. Важливо, що його родина отримає їх найближчим часом. Щойно ми їх спакуємо, ми надішлемо їх меріям і її дітям. І багато листів, власне, адресовуються їм. Для дітей це ніби як магія. Вони не можуть зрозуміти, як це. Люди, яких ми не знаємо, пишуть нам такі добрі, світлі слова. І вони в абсолютному захваті, і це фактично те, що зараз їх тримає в цій складній ситуації. Marafon devam etken 3 ay içinde Emir Usenkukuga 50'ge yakın mektup, resim ve imza geldi.
Акция hakkında malumat internetте pek tez tarqaldı. Qorantası mektuplarının bir kısmını endi aldı. Tanış olmagan insanların kol tutubundan ayretте qalalar. Вот отец, как и многие другие, которые не пошли на сговор со своими принципами, совестью, остались верны, ответственны. И эти люди стали действительно героями в глазах своих детей, в глазах общественности. И вот эта акция — это действительно огромная поддержка. Amnesty International teşkilatının vekilleri ümit etdi ki marafon sayesinde bütün dünya Emir Hüseyin Kuku'nun takdirinin beraber Kreml'nin diğer siyasi mabüsleri ve Kırım'da işgalciler tarafından insan hakları bozulğanı hakkında bilecek. Al-hazırda informasyon siyaseti nasırlığı ve Kırımsuz teşkilatının yardımının Ukrayna'da siyasi mabüsünün foto resimlerinin 150'ge yakın billboard yerleştirilecektir. Ми прагнемо розповідати його історію якомога більшій кількості людей. Саме тому білборди – це один з найкращих способів, тому що велика кількість людей, просто йдучи по вулиці, має можливість побачити його обличчя, дізнатись про те, ким є ця людина. Keçkin insanlar faydası var dey. Billboardlar sayesinde siyasi mabüs hakkında bildiler. Чесно, я не знала до цього цю людину, до того, як він з'явився на білборді. А коли з'явився, я почитала, і так відмітила для себе. Кримсько-татарський правозахисник, якому зараз в Севастополі шиють справу, здається, там ледь не за тероризм, йому світить, по-моєму, там 25 років тюрми. І в нього ще, по-моєму, на руках малолітні діти є. Здається, якось його прізвище Куку. Marafon o'z iştirakçılarını yıl saylay. Geçken sene onun iştirakçısı Gennadiy Afanasyev olğanıda. Aqorçalaycılarının hareketleri neticesinde onu Rusiya hapishanesinden azat ettiler. Ramil Yenikeyev, Nikita Proskorin, Zaman, ATR. Kırım sakinlerinin Rusiya ordusuna çağırılması hakkında delillerini Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturası toplay. 3 yıl içinde işgalcının silahlı kuvvetlerini 10.000'den ziyade yarımada sakini çağırıldı. Bu haqda Kırım'a Qorçalaycı gruppası bildiri. Prokuratura Ukrayna vatandaşlarının askerlikке mecbur etilmesi ve vazgeçkenlerge nisbetten mahkemeler halkara harbiy cinayet ola dep qaydetti. Bu haqda malumat Halkara Ceza Mahkemesine berilecektir. İşgalci devlet yarımada sakinlerini askerlikке mecbur etemez. Kırım prokuraturası bunun gibi hadiseler hakkında haber etmege rica etti. Збираються докази вчинення окупаційною владою злочинів за фактами призову незаконного до лав Російської Федерації громадян України, які проживають на території півострова Крим, надіслання їм відповідних повісток. Оперативним шляхом нами наразі здобуто ряд таких повісток. Проводяться допити свідків. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, у разі смерті особи при цьому злочині від 12 до довічного ув'язнення. Rusiya Devlet Dumасы işgalden evvel yarımadаны terk etken Kırımlılarga vatandaşlık berilmesini kolaylaştıracak. Bunu işgal etilgen Kırımda Halkara İşler Komitetinin azası Sergey Tsekov bildirdi. Onun aytkanına göre yangi karar Kırımda kaydolgan Ukraynalılarga Rusiya pasportunu kolay almağa yardım edecek. Al-hazırda mecburi olgan Rus tili imtihanı bile olmayacak eken. Kreml hakimiyeti işgal etilgen topraklarının sakinleri umumi kaydeler esasında çalışsın dep, Donbass sakinleri için emek vesikalarını da lahu etmege planlaştıran. Almaniyanın Tышкы эшләр назиры Русияга каршы санкцияларның арды sıra lahu etilmesini istey. Bir şart бар. Rusiya Minsk anlaşmalarına riayet etmeli. Zygmunt Gabriel'nin fikrince Donbass'ta devamlı barışık olsa Rusiyaga karşı sanksiyalar lahu edilecek. 2014 senesi Avropa Birliği Kırım işgal edildi. Donbass'taki ziddiyet sebebinden Rusiyaga karşı sanksiyalar көрсеткен adam. Meclis reisi Rifat Çubarov Almanya Tышкы эшләр назирыны istиләҗи devletке karşı көрсетілген санкцияларны lahu etmemege çağırdı. Если кто забыл, не лишне будет напомнить, что катастрофы 20-го столетия, унесшие десятки миллионов человеческих жизней, явились во многом следствием поощрения авторитарных режимов Гитлера и Сталина.
Шымдылык бұл соңғы хабарымызdır. Saat 5'te zamanla Ukrayince seyretmeniz mümkün. Aterden ayrılmаңыз.